Yeah, this is my people today. At in your shop, just can miss move. Near Pablo Papito Pachin Macdon Tigre Casco Pisto. It's your back and shop with back and boy. No, the Shina Devani de Queen, your shop, just can miss move. Yo, my people, mezemte. Ati mumeze fresh, mumeze neza. Ati kanizere ko wowe ukurikiye ikiganiro Sky Show. Wowe ukurikira ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi kundi ko ari we muntu wadaje, ari we muntu wahatari kabisa mba mfite hanga on my tower or call problem kada once again. So, for right now, mumeze mumeze cool, mumeze fresh kabisa ngani ku cyaro cyanyu bisanzwe ahangana handi ni kuri Sky Show. So rero tuje mu kiganiro nyibisanzwe aha tuza mu update agiye atandukanye, mu update bagenda avugwa hanga ku mihanda. So ni update rero zigaruka kuri wa munyamakuru Oukim mwakunze cyane, kuri wa munyamakuru kuri Dynamic TV Show. Una undi n'umunyamakuru ukorana na Djihad kuri Dynamic TV Show. So rero ari update tugiye kugarukamo zigaruka kuri kwatakwa kwiwe kwa kundi tubizi neza ko ejo bundi bari bamwishe biturutse mu kuba yategwa n'umuntu atazi akaba yari yashatse kumwica. So rero for right now tuje muri update zigaruka kuri no mujene aho ubu navuga ngo ameze neza, ameze fresh, ari mutiraga kubera Imana. Burya iyo wiringiye Imana ukaba yubaha ukayubahisha, nayo ibiri hafi yawe mu bintu bya buri munsi. So rero navuga ngo Imana yarahabaye iramurinda abasha kuba yava muri ayo manse ya Satani, ndetse akaba yongeye gutangira ibiganiro. Akaba n'ikiganiro yaba yashyizeho ari kumwe na Djihad ba prodinze kabisa, bari kumwe barimo barakoza isoni Satani. So for right now update zihari nuko uyu mujene Oukim abenda kubatabizi kamba kanse nkaho nongera kubibasubiramo ukuntu uyu mujama Oukim akaba ari umunyamakuru kuri Dynamic TV Show. So rero ejo bundi yaratatswe ubwo yaratashye avuye mu kiganiro, ategerwa ku rugo rwiwe agiye kwinjira aho tuyihariye Kicukiro. Then abona umuntu uje umusatira n'amajampa y'imikara n'iki ko akubyera mu masaha y'umugoroba, ntiyamubona. Then ajya muri metero 5 amuhunga, abona umuntu we akomeje kumukurikira niko kumwataka, baragundagurana. Then icyo gisuma cyase navuga ngo sinigisuma, mundi twabuze kategori tubishyiramo kubera ko aba yari igisambo yari ko yaribye ibyo yari afite, kuko icyo gihe yari afite mashini, afite telefone, afite kamera, kuko ni nawe unashutinga akaniditinga ibiganiro binyura hariya kuri Dynamic TV Show. Akaba nakora nk'umunyamakuru ariko nibyo anabikora. Baragudagurana, then ashaka kuba yamutera icyuma ariko Imana ikinga ukuboko, then agenda atanamwibye. Nibyo kuko niyo mpamvu twavuga ngo bashatse kumwica, kuko niyo baba ari umuntu wavuga ngo bashatse kumwiba yari kuba byibuze yararwanaga no kuba yagira ikintu kimwe muri icyo ngicyo muri ibyo ngibyo atwara, ariko ntacyo yatwaye. So for right now updates zihari nuko Djihad ku burakari bwinshi cyane abantu yagiye mentioninga avuga ati aba bantu wowe Oukim nibo bantu bashatse kukwica, nibo bantu bashatse kukwica. Yagiye agaruka no ku kitangazamakuru cya 3D aravuga ati kabisa ari nakarima karimo abantu babagambanyi babagome. Nyine ku bintu byerekana yuko bino bintu bya showbiz, ku bintu bigiye bitandukanye, wenda kuvuga ngo ibintu bagenda bakorana umunsi ku wundi, hari igihe bimwe biza kuvamo urwango ku buryo umwe muri bashobora kuba yatekereza ikintu cyo kuvuga ngo kuko uyu nguyu yankoreye iki, kuko yankoreye aha nabi kunuku ngiye nanamuhiga namwica. So rero ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. Ese kubera iki showbiz nyarwanda ibirimo amashyamba ku buryo umuntu mukorana muri ziriya careers zigiye zitandukanye zo kuri showbiz usanga hari ukuntu mushaka kwatakana, hamwe mamuvuga ngo uyu nguyu yanakambura undi ubuzima. Hari izindi updates zivuga
ku mubyinnyi akaba ari n'umu DJ. Rero nawe jene murana forume mushyiramo se mushyire muri kategori y'aba DJ, mushyire muri kategori y'abakomediye, mushyire muri kategori y'umubyinnyi. Nabuze kategori n'imwe mushyiramo. Ahangaha rero nta yindi inkuru iri kuvugwa ku mihanda, ni inkuru ya Shakira K and the General Bender. Iyi nguyu rero General Bender ari inkuru niboneye ahantu gutya urumva ngiye gukurikira live yabo mbona n'insazi, mbona hahiye. Uriya wundi rero ni General Bender, Shakira K na Semuhungu nabo bongeye kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga, aho Shakira K yasabiraga General Bender imbabazi ngo yongere asubirane na Semuhungu abashe kuba yamuha akazi. Dore ikintu gihari, iyi nkuru ukuntu ivuga iri kuvuga kuri General Bender and Shakira K n'umwinfluencer niko nava cyangwa se umuhosta nta wundi ni Semuhungu live bakoze barimo Shakira K yarimo arasabira General Bender kuba muza Semuhungu yamuha ku mbabazi ngo bakongera bagasubirana ati bakongera bagakorana nka timu, kuko ngarabizi neza ngo ko Semuhungu ngo urabizi neza kuruta ngo General Bender ngo yazanye ubwana. Ati urabizi neza ko umugabo wanjye muruta, ariko ati yazanye ubwana muri business, ngazana ibintu byo kwivumbura atazi ngo ahantu ari kwivumbura. Ariko bana yanjye we, sinarizi yuko ari ahantu hano muri iki gihugu bigisaba ko uca bugufi cyane ukagera ku ndiba, ukagera navuga yuko ngo umugabo wawe muruta, ariko ngo bagomba kumubabarira ngo bakamuha akazi. So rero umuntu wenda utazi kwino saga y'aba bajene, navuga ngo kanze nkanye gusubiraho inyuma ho gato kugira ngo wumve wagwana. So iyi saga yatangiye General Bender ajya kubera ko ubundi bakoranaga ari abantu batatu, yari General Bender, ari Semuhungu na Caspi, bagakora bari timu, ariko ngo General Bender ngo akajya aca inyuma akajya gukora ibiraka ngo by'ibihumbi 100, kandi ngo bagaciye nka miliyoni ari batatu, ngo ariko ngo akajya ajya gukora ibiraka ari umwe atababwiye ndetse akajya no gukora ibiraka ngo bya make. Ibyo rero birakaza Semuhungu aramukapinga mu ikipe ye. So rero ubu for right now nuko Shakira K umugore wa General Bender arimo aratakamba cyane avuga ati mwaciye inkoni zamba mugasubirana na Bender mukamuhesha akazi. So rero izo ni update mbanguzane for right now. Yari ya Sky again, yari ya Pablo Papito Pachino Makadon Tigre Kasko Pisto. It's a back and sharp back and point. You know the shina define the queen ya sharp point. Just can miss move. Kola bomba kati tuonane muri update zo utaha again. See you again.